Ngiya-understand ukuthi isimo ubhekane naso njengamanje so acceptile ukuthi isimo sakho lesi. Ngiya-understand ukuthi i-situation obhekane nayo so acceptile ukuthi ufela khona. Kodwa uthi uNkulunkulu namhlanje ngikukhulekise kulokhu bolokhu uzama ukukhulekela njalo. Kodwa namhlanje bengicela ukukulekelela yonke imikhuleko yenze kuseni nasemini nasentambama. Noma ukuphi kodwa umkhuleko awunama-limits. Uzofika lapho khona. Kholwa manje ngiyathandaza. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, wena onguNkulunkulu owenza konke ongahluleki ufinyelela zonke indawo. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, nanguye umbukeli Jehova namandla. Uyakwazi wena ukuthi ubhakane nami, uyakwazi Jehova ukuthi uhlulwa yini, uyakwazi Jehova ukuthi uhlangabezana nami, uyakwazi wena Jehova ukuthi ukhaliswa yini ebusuku abantu balele. Kodwa njengamanje sithumela amandla okuphila, sithumela amandla okuthula, sithumela amandla empumelelo, sithumela amandla ntshontsha imishado egameni likaJesu, ukuthi wonke ubumnyama okutshontsha imishado egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. I pray Lord ukuthi whatever they need, whatever they want, bless them and be with them in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.